Busogo imbere ya paruwasi ya Busogo ngera mu nta metero 200 zirimo aho twari dutuye. Jenoside ba nk'uko tubizi yatangiye muri 1990 nari mu mwaka wa kabiri primaire. Kambasuhuze kandi mbifurize amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima aho muri hirya no hino mu gihugu abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba by'umwihariko abari mu mujyi rwagati wa Kigali. Ni Mr Jean Ngugu kuri Iris Rwanda TV. Turi n'amakuru ya tariki 14 z'ukwezi kwa kane mu mwaka 2025. Turaza kugaruka ku nkuru zitandukanye. Uyu mugoroba mu karere ka Musanze hari urugendo ndetse n'ijoro ryo kwibuka abatutsi biciwe mu cyahoze ari Kurudapere ya Ruhengeri mu 1994. N'urugendo rwitabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo umuyobozi w'intara, abayobozi b'ingabo, abapolisi ndetse n'izindi nzego zigiye zitandukanye, umuyobozi w'akarere ka Musanze, vice mayor w'akarere ka Rulindo, Kagakenke n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. N'urugendo rwahereye kuri Goyiko cyangwa se imbere y'isoko rya Musanze rikuru, bazenguruka muri rompo yose berekeza ku karere ka Musanze, ari naho ubungu duherereye ahari kubera ibiganiro ndetse n'ijoro ryo kwibuka no gucana urumuri rw'icyizere bigaragaza yuko abantu batazazima bariho kandi bafite icyizere cyo gukomeza bakabaho none n'ejo bundi hazaza. Tariki 15 z'ukwezi kwa kane nibwo buri mwaka hibukwa abasaga 800 biciwe mu cyahoze ari Kurudapere ya Ruhengeri cyangwa se ingoro y'ubutabera y'akarere ka Musanze. Ubu ngubu n'akarere ka Musanze ariko icyo gihe yitwaga Kurudapere cyangwa se ingoro y'ubutabera yahoze ari iya Ruhengeri icyo gihe mu 1994. Hatangiwemo ubuhamya butandukanye, bacana urumuri rw'icyizere bayobowe na nyakubahwa umuyobozi w'intara y'amajyaruguru ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye baje kwifatanya n'abaturage b'akarere ka Musanze kwibuka abatutsi bazize jenoside yakorewe 1994. Ni Kurudapere ibumbatiye byinshi kuko bamwe babavanaga mu karere ka Gakenke bakaza bakabapakiye amabisi baje kubicira hano muri Kurudapere y'akarere ka Musanze. Ni inkuru rero ngiye kwareka mukurikirana ubuhamya mwumve n'umuvugo, ubundi ku munsi w'ejo tuzaba tuhabaye kugira ngo dukomeze tubagezeho umunsi wo kwibuka abacu bazize jenoside mu 1994. Wowe utarakora subscribe, like, share na comment kuri Iris Rwanda TV yikore kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu tukugezaho buri munsi bijye bikugiraho ku gihe kandi ujye ubasha kubona notification no kuba udushigikiye uba ukoze igikorwa cyiza kuko turabakeneye namwe muradukeneye kugira ngo umenye amakuru aba yiriwe ahandi. Ndashimira ubuyobozi bwa Ibuka ndetse n'ubw'akarere bwampaye uyu mwanya. Jenoside yanteye igikomere cy'uko nayisanze ndi ikinege, ariko ndashima Imana ko mfite u Rwanda. Ni ukuri iyo mvuze aya mateka ndaruhuka, niyo mpamvu ushimiye ubuyobozi bwangeneye uyu mwanya. Ndabashimiye cyane. Nabateguriye igisigo nise Ntimukazime. Abacu twibuka ntabwo bagomba kuzima. Umuvugo: Ntimukazime. Umunsi mubi wakeye nabi, wa munsi wadutwaye benshi, wa munsi wajimije imiryango. Reka nkuvume wo gatsindwa, reka ngutsindishe rwa rukundo rumwe twarazwe namwe twibuka. Ntimukazime, twararokotse. Umunsi mubi wakeye nabi, muracunaguzwa muzira uko muri, wa munsi batasize niyo nka. Reka nkuvume wo gatsindwa, reka ngutsindishe ineza yanyu imwe yabaranze aho mwagenze. Ntimukazime,
twararokotse. Ka gacumu gashira amanga kamwe kishe inkurikirane n'ababyeyi ntikabatinye, kashira amanga karakanyagwa, reka nkavume ko gatsindwa, reka nkibutse ko mutazimye ntimukazime twararokotse. Kuva kera mucunaguzwa amazina mabi murayambikwa, muragererwa murabyemera, bamwe mu banyu bacirwa ishyanga, abasigaye bagirwa imbagwa, ngo ni amatungo amara urubanza, ngo burya muri n'abanya-Etiyopiya, ngo iyo ubusamo niyo mukwiye, nyamara kandi ntimukazime twararokotse. Hirya hino induru zivuga, hirya hino icumu rihoga, murapfukama mwambazi ya kare, mu nsengero ntibahatinya, abigisha bati mwatanzwe, mubazwa ibisiga byo mu kirere, mutaha ibugibwa mutanduye, ntimukazime twararokotse. Ibitambambuga bitaka cyane, bisaba imbabazi nta gicumuro, babahoresha urwango rwishi, ngaha mama n'abatutsi ntibagatere imbabazi Rwanda, babazwa ibisiga byo mu kirere, bataye bugibwa murajyana, ntimukazime twararokotse. nje kugukeza rwego rw'imanzi, we watahagaze Kavumera, izina ryawe riracyavugwa kuko wajyanye n'uwo wakunze, ukamutoranya muri benshi, abo mwibarutse babashagaye, maze ntimukazime twararokotse. Nje kukuvuga rugori rwera, wowe wahekeye urwakubyaye, ugaturwa impundu ugaturwa imbyeyi, izina ryawe riracyavugwa, udutahirize rwego rw'imanzi, na bya bibondo mwajyanye, turabibuka tukababura, nyamara kandi ntimukazime twararokotse. Mudusuhurize abo mwajyanye, ba basore mwari mubyiruye, ba bakobwa batemba neza, twa tugimbi n'utwangavu, na twa tundi tuvuga urukonjo, na kabuhinja mugatashye, muti ntimuzazima twararokotse. Bimwe mwakundaga twarabitoye, rwa rukundo twararugumanye, ineza yanyu tubera inshyimbo, dore ko mwatwambitse inkesha, tugacya mu maso imitima ikiniha, nyamara iyo tubivuze turaruhuka, kuko mutazima twararokotse. Ntimukazime twararokotse, tuzabavuga kuko tubazi, tuzabiraga abo twashibutse, tuzabibwira n'amahanga, tuzabibwira n'abahanga, tuzabibwira n'abahanga, kuko mutazima twararokotse. Aho ibugibwa iyo mwagiye, mudutahiriza abo mwajyanye, mudutahiriza abo twabyirukanye, mudutahiriza abo dukunda, muti icumu ryarunamuwe, iz'amarere zacyoye impundu, kandi nazo zirabatashya, ngo ntimukazime twararokotse. Turabibuka mfura z'u Rwanda, amazina yanyu tuyazi yose, umurage wanyu ntiwazimye, umurage wo kudatana ntidutane, umurage wo kwibuka aho twavuye, umurage w'urukundo rutaryarya, umurage udatatira igihango, umurage w'ubupfura n'ubutwari, ngo uwo umurage utuma tutazima, kuko mutazima twararokotse. Murakoze cyane, twibuke twiyubaka.